Igama lami ngingilindiwe kwaMahlangu, ilunga lala inhlangano yabasha, ngikulochise egameni lenkosi. Amen. Siyalochisa, siyathokoza. Bengithanda ukuthi ubaba azazise ukuthi ngubani webandla la kuphi futhi uyini ebandleni. Okay. Mina ngingu Mahlangu, uArchbishop webandla izinkonjane Apostolic Church of South Africa. Ayisathokoza. Ngimaphi ama-challenges ohlangabezana nawo ebandleni and how do you overcome them? Ama-challenges ebandleni, they are not that much. Yeah, ngoba kunama structures akhona ebandleni akhona ukuthi amanage some of the issues. The only thing esenza ukuthi sikhone ukusurvive ukuthi ke siwa overcome ama-challenges ukuthi ama-structures la akhona ngiwo esicommunicator nawo. And then one other thing eyenza ke ukuthi ke ama-challenges ke nakakhona ebandleni a-attendwe ngaso sona leso sikhathi leso, communicate namalunga ebandla, ibandla lonke seliphelele, ukwazi ulicheka ukuthi no liqhuba njani emabranchini kwenzakalani, yabona, ube updated, yabona, each and every week, every after Sunday we are communicate nabo just to check ukuthi ke baqhubeke njani, izinto ziqhubeka njani. Yes. Ama challenges imaphi. Siyathokoza. Ngesikhashanyana esincane lesi esisele naso, ngimuphi message ongasipha thina si-youth? Okay. Message esiuqondise ku-youth uthi uPaul encwadini kuTimotheo uthi ke khuthalela ukuba uziveze uyilunga elithembekile. Ngamanye amagama lokhu kuletha ke ukuthi ke omunye nomunye umuntu omutsha kwenye nenye into ayenzako eqondene naye fanele athembeke kuyona ene athembe ukuthi ke lokho akwenzako nakanjani kuzokwenzeka, yabona. Yeah, one other thing ngakhuluma nga 4Ds. 4Ds, it means your daily decisions will determine your destiny. Kuthi ukuthi ke umuntu omutsha enye nenye decision oyithathako elinye nelinye ilanga ne ngiyo ekwenza ukuthi mhlambe kubonakala ikusasa lakho ukuthi uqhube kanjani. Ngithokoza kakhulu kwamambala, ngithokoza isikhathi sakho, ngiyathokoza nokuthi uthe masibiza wasabela. Ngiyathokoza kakhulu kwamambala, nizwile umuntu ukuzethemba. Siyathokoza. Sithokoza kakhulu. God bless you. Thank you.